Omuhurreji amahega akora burungi bwansi omu tawuni ya Sembabure rw'emiyaga hamwe n'ahandi. Omu burungi bwansi bayonje gomborra irwarro hamwe na prison obwe bakwatanise n'abantu ba burijo. Empisa ennungi zeeraze kiraga obukulembeze obulungi eri eggwanga lyaffe, kiraga emirembe emirungi egiri erw'emiyaga, kiraga enkwatagana ennungi eri erw'emiyaga n'obukulembeze obulungi. Ekyamahe kuboneza etawuni abantu bakisiimotireho n'okusiima President Museveni aho bw'okubanywanisa n'amahe ekyabaire kitariho. Bulungi nange nkaagala ate nange ganjagala olaba gakukoledde obuyonjo. Abantu baleshosho abantu tubakitiina amahe n'amahe tugakitiinisa nka gaakale. Agakale kagana gatinisa kuwabiroreba w'amahe oyiruka burungi bwansi bwatubireba kare abasiri bitu nibabikora konka tikizire kyatufukaho twamanya omugasho oguri omuri ekyo. Ishomero n'irwarro nibyo byombekirwe kandi eki nibakikora kwijuka ekiro eki batahirira barakisi ya Kabamba. N'olwekyo twebaza abantu b'e Masaka kubanga Tare Sita started from this region. This is the center. This is the epicenter of the whole struggle. Kubanga mission weyitira egenda kurangira olutalo lwa People's War okurangira okuwana ne gavumenti ende okuzijja. General nagira ngo eminyete ine kumanya hamwe n'okwombeka ihanga lyabo kutarikweyendeza. Abayusi yono mu nsomo barebe ekyo kureberaho kirungi ekiyusi by that time ba President Yoweri Museveni n'abagenzi bene yitwe ekitwakozero kuri barating ihangere baguma mu muhanda ogwo nibetegereza nibamanya nibejuka history. President Museveni hamwe n'abandi bantu 47 bakatandikira muri Masaka orugendo rwabo rwo kutahirira barakisi ya Kabamba okusiya omwaka gwa 1986 obu batwara obusinguzi. Omwaka ogw'amaheni gajaguza Tare Sita omurundi gwa 8 kandi emikoro neeza kuba muri Masaka empango aho President Museveni arikuteekateekwa kuba omugyenyi mukuru. Amakuru aga gashakwa Paul Turyamureba.